knjigama. U narednih nekoliko minuta predstavit ćemo ilustrovani almanah Odbrana Beograda, koji je nastao kao plod saradnje na izučavanju srpske tradicije i njene prošlosti. Autori knjige su Milorad Antonijević i Aleksandar Đurđević, koji su gosti Novog dana. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro vam. Pa hajde da nam predstavite vaš zajednički projekat. Prvi put zajedno sarađujemo. Da, projekat je potpuno nov. On je urađen u sklopu ovog ciklusa obeležavanja 100 godina od Velikog rata. Mi smo uzeli temu koja je nama bila nekako najpribližnija, zato što tema iz 1915. U samoj 15. nema velike bitaka. Znači, završen je Cerska bitka Kolubarska i prosto odbrana Beograda je 1915. jedan događaj koji je po svom obimu fascinantan. Zašto se nismo odlučili za klasičnu podacima, ne znam, ili neki roman da se objavi? Prosto vizualizacija, to jest retuširanje tih crno-belih fotografija nama se učinila kao povoljan moment za današnje vreme, da eto skrenemo pažnju mladim naraštajima kako je to izgledalo. Da. Koliko je bilo teško napraviti ovaj almanah? Trudili smo se da autentičnost bude dobra. Znači, kvalitet fotografija da bude zadovoljavajući. Bio je najveći problem, nažalost, sa fotografijama naših oficira, naše vojske. Zbog čega? Ali, prosto nije toliko sačuvano, nažalost. U tih 100 fotografija pokušali smo da više segmenta, znači sve segmente odbrane Beograda obuhvatimo, od vojske i oficira koji su tada učestvovali, saveznika, Rusi, Nemci, koji su bili okupatori tada i njihov deo na kraju knjige postoji. Da, vi ste zapravo na jedan modern način pokušali da predstavite našu prošlost. To je bila ideja, zato što je knjiga posvećena praktično... Da, s tim kolorom je ona usmerena na današnje. Prosto takve pozicije da crno-bele fotografije, one su autentične, ali Milorad to radi jako dobro, znači koloriše i postanu, one ožive praktično. I ta knjiga je posvećena praktično i poznatim i nepoznatim ljudima. Naravno, nismo obuhvatili sve junake, ali nije bilo moguće. Izbor fotografije je, taj fond fotografije koje smo imali nije bio mali. Ceo projekat praktično znači tako što smo mi otvorili Facebook stranicu Odbrana Beograda. Onda smo imali jako puno tih slika. Milorad se inače bavi time i onda smo došli na ideju da to osavrimo i da... Kako ste birali fotografije? Koliko ih ima ukupno? 100 fotografija koje na neki način obeležavaju 100 godina od te herojske bitke od 1915. Meni je, recimo, možda bude zanimljivo, ruševine Beograda tada koje su autentične, koje se poklapaju sa današnjim delovima Starog Beograda, na primjer Crkva Ružica. Zgrada pored hotela Moskve, recimo. Da, apoteka, da. Zatim, šta imamo još? Muška gimnazija, tako. Dimenzije, mislim, ja ću da potrebiti reč koja je možda gruba, ali to je praktično bila apokalipsa. Broj ispaljenih granata te godine se meri preko 100.000. Znači, oko 50.000 granata je bilo veliko kalibra. Znači, granatiran je sam centar grada, Karaburma, Banjica, praktično svi delovi grada su, ali u samom centru, u jezgru je bilo nevjerojatna količina granata ispaljena. Znači, nastradao je muzej grada koji nije bio na današnjem mestu. Potom univerzitet, Stari dvor je nastradao također. Znači, zaista je broj rušina nevjerovatan i to je nešto, na primjer, neka naselja više ne postoje. Postoje naselje Jalija koje je bilo uz Donji Dunav, ono je potpuno zbrisano. Znači, potpuno je zbrisano, više nikad nije obnovljeno. I mi praktično na današnjem Dorćolu imamo nove zgrade. Jeste. Znači, to je na mesto gde se događalo. Koliko dugo ste radili na odbrani Beograda? Pa unazad 4 meseca pripreme, prikupljanje fotografija, pre svega portali, pre svega strani portali, nešto iz nekih ličnih arhiva. Konsultovali smo zbog uniformi, pre svega neki prijatelji koji se razumeju u tu militariju i to, da bi ispoštovali prosto da to bilo autentično. Da, ali hajde nam reciti šta su rekli vaši prijatelji kada su videli. Pa sad, mislim, zaista su reakcije neverovatne. Ja moram priznati da mi nismo ni očekivali takav, ne samo publicitet, nego naši prijatelji su prosto bili oduševljeni. Taj pristup, u stvari, mislim da to kolorisanje fotografije i osnovni podaci, znači osnovni podaci, oni prosto upućuju na dalje istraživanje.
Ono što je dobro, o čemu smo jako vodili računa, to je katalog koji se nalazi na kraju almanaha, gde je svaka fotografija prevedena na 3 svetska jezika, to je jezici saveznika ruski, francuski i engleski jezik. Znači, svih 100 fotografija su na tim jezicima. Da, što znači da može da bude dostupna i stranim zapravo čitaocima. To je bila naša namera. Da, bila naša namera. Još jedna stvar samo postoji koju moram da spomenem. Taj segment naše istorije, nažalost, je poprilično zabašuren. Znači, zaboravljen i ovo je samo jedan delić pokušaja da se ta herojska odbrana... Da se sačuva od zaborava. Da. Gde knjiga može da se nabavi? Pa za sada mi iščekujemo ovih dana da se pojavi u svim većim knjižarama. A ovo što sada mogu da za sigurno kažem, to je da u prodavnici Bunker u Dragoslava Jovanovića 13. I preko interneta. I preko interneta. Znači, sve informacije mogu se dobiju preko našeg Facebook stranice Odbrana Beograda. Dobro, eto, naravno, preporučujemo našim gledalcima Odbranu Beograda. Zaista sjajnu stvar. Treba imati ovo i kod kuće. Milorad Antonijević, Aleksandar Đurđević, tvorci Odbrane Beograda. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vam. Mi nastavljamo dalje intimne fotografije koje su pripadale